District local government okaro ke bieklim mamegi me wagali vario ke piario ke piario adek kun giwajne gimiro billion piario via boro tonna boro me konyo gitieko tij matino tino I district man e lokke wan luo TV gen giwajne ke nero mot budget go mete manok makone nero ni mwaka mukarangechi go bedo ka tij ki budget mati billion piario beach tonna bichel La church pa wan luo TV Jasper Iguel obedo kono wanen ko ng'o kome ma eno kati kwede. I Apac District kutiama obia kutiche lima merong billion piario we abore itaner not aboro imi halim me ario piario we ario piario we adek. Ikwan no ho chugu mi hamelim maria piario we ario piario we adek. Iwa moti meri Scott all ceng adek chabi to Karam. Andrew awanya mobera ran melim ko imi hakiritela. Tiri yore kita magino mwa hakira titino gente man amagino mi ha matikere mi halima nyenni dahatal manu loni yot kommi o chwala kente kuna hia aromo billion abong wen million mia chela pa eka puru yo ko wora duong to twal o kero ka ciling million mia boro e piera bishu angwen piera bishela angwen Eka koiko mtuchupi ke yoyobo kero ciling million mia bishel aboro koiko mchukule kero billion abongwen e million mia chele pero wa chel kerero kena titino mwakar wano kero kanene mwakar no ti billion pero wa beach million mia bishel ena no kero man do chene ni tiedo gwana hachulo chara utijagamente o Jomati tino me miu district wora be. A chalo gamente tiuti a wofer kere ginna mo kere miha o tedero me amia mil paris ameti gomala me boye kon ber paris a chela meti kere wang tichera ma par dek kere jo me karatu tu mia bongwen mia bishela ko ento paris man pe kere dahatal o tedero me kuna tio mo ko ni manano a chakki mo hatmi ari apario yin ber challo mi hagi meger gi oriat kunaya ent na chawane gin ken peotimere sili aloy amober won kom elche chelma milo ko bani manano chakia rio apara rio chako kwayo da khatal ame anda onu pot pa beronga elsi obero kwayo da khatal la teka pemeto ento pe obinu no kit konyor ken atwal tiko motadero kena me pe na khigali man la khadeki dango pe gupu menwong kadong mona yach atemita kamelo ke di metamane mir wor nun kon e dahatal et tuni shawa me kado remo go dahi wor dano dong wala ko poshi pi bora ping mi mona kana apolle kan ti anwala ko ngo pashu wanu no tike de lobo ama no be lobo gamen ame olwoni pidda ngoti sella monyi chao bi entu lobone o tadero tebedo ketu tek kunu tamani miro kedda hataliye entu tela way malo te kubere keda tadero mara shel tami yo lobo wacha pedo tan yanga wana ka chawani wur macha cha dong jo nerani lobo cha pedo a konyo kor tedero jago krel sisiri ama o carro yaria para beach to tamani miro wil lobo maro o kene ama bedo neba me lobo me pidda weg bindon kedda hataliye kamma cha me pidda cha podotia ayenyu yore dang joni tabinu shulu chente bota tedera chiel eta mane chawani atadero ni dokolo ko wiyoko doko jemo ko e lobo cha eto wan umuti kede mirri atek meta mani konywa ngameta konywa kede el center binteto wa tedero wakan ena manne chawani tio tamani school miro mi wa lobo anna pirani aya wor ma cha wara loko kede en master ko ni pe en lobo me school tiame alaj romo keto dakhata
Annington o team amobero achunga joti kerang wala cho mere district council ma Apac ko ni mano ruam menyar chienta me o chwala pi konyo ngwale district ma Apac chi marate hata kunen mia por ni mano ni mi hale mametia tumi chienta me ramo million big man district special grant kede million big kene pi disability council mede kede million rieta na boro pi salvation grant amo yae ministry of education pi special need tela ma Apac district nyuar chenni yo raj kana me chenni be otunu borwe gi group achiel be group oro me atana ame onu mir no i second quarter eto na chawan pe onu ame chana moko pe wando tio kwai pe chete wa ame jo mishandling wrong million beach me no me con facilitating group achiel ame odon kia chendo kena me want to claim wrong million beach be chete me district special grant ame planning within local revenue get an unconditional grant get a sector conditional grant ame multi so chendo no wanda to ko ni million of beach me do kere million of beach me disability council cheta mwaka no ni salvation grant for person with disability more supporting schools get a point the special needs education so chendo no put about 2.7 million ba chendo ni obino eka want to work through ministry my special needs yo ya te ko ni chendo no obino ya account my district mier one work yore tie ya account no district so kai ni pe ya ai ko ni chendo put pe no for a meeting ya account no school pi wan lo television jas paigwel I Apac district